kwaba emfa emra jumadi so ha Liberty 92.7 FM so ini na ebra so say ne amanyofo no esi nkunya anapai me wo menua bema Samuel Kofi Abia ewa ha member of the MPP regional communication team ana me wo NDC almost so member of the regional communication team or sanso communicators ni nyina wo mo edin or sanso so Maslock boss region opposed to communication officer now what that na me communicator keko me in charge of election regional research and elections officer so one can chere me former regional secretary former assistant regional secretary former consultancy officer consultancy former assistant consultancy secretary funny na mane any extra mama na enka mitri go fi machi ya unia boko there under control thank you and one mpese me enfiri wo aza yes kasi boko bende na media chair nice one na media chair yampa so far enema mu eko kama oh yes sir after say your heroes here hero monko ya aja president declare say your mom modern na your money or I think say it's over until we need to be back until aja ya say aba until bibi aboko and this will be aboko inu yanom na ja propaganda until na ya na mama near ya chi akaka we are here to no yeah they may propaganda here come with fact so what I say and this among you coach the Ghana for tomorrow I think say everything is on course issue kakra nanka hard brain has to do with the Gallamsey but who the inkomobi na very insightful when I'm saying na lu pain yes or Nzuezua in fact I listened and I think say they all kind of mood but see mumpa say maybe a pese e kudru with a fight against Gallamsey no e babo modena yetimi akwa kudru apart from that I think say bibi ade na kwemena all right Kofi ya baguma ya kwa desa but baby ode afa afri the Gallamsey ya ba menti kakra fri wadafi yehura yensem no me da se anope ma memfa entia sonko ema watifo ni wana wo he wo abefo ntintan fidi so na mentia menua pani kundesbedu communication officer sabi also aja ona ma kwanya se yenso yemeka sakakra na mentia me constituency chairman aja ono na hweyen e wo sabi also on yura bafo ne nyame na mentia ni secretary na mentia menua pope na menkanche pope se nyankopon etanachi yeti bia no obedi otamfo sunkunim onya accident kakra enso nyame adom ne hoye nti pope nyame bedi wasema mawai na mentia menua bastera na mentia party fo nyina mentia menua Dennis mentia me regional executive ye serial callers ne polling station fo a woti ya no pai na mentia nse menua asema wabisa no aye nse yeguso a ye nyina ye bompa ye se Gallamsey no ebetuma firi ho say omampanin dada akufo adomre so oweta so say obetu ase ye ntumi antu ase na ye nuanom baaye nti Gallamsey ne de ha adwen on say Gallamsey no any small scale mine no ana ye de afra ye tu ase no na ye pe alternative a ye be ye ni aye ni ye because good na ehya asase na se sabe ye man aduane ni idim say ebetu inti yempe alternative a ye de be guide omo no mo tumi atuni yi na ense nso ne akwa because yensu ne akwa ase no e de ahonche bebra ba titro yensu okra no se ye no ma ye akuafo yi sisi akwa fomu a so osa nsu egu kofo galo mu e de na warranty abobo ya na de ko fom kogu ofo so first no ye ko mfomu a nsu nkitinkiti da we no na ye nom batene ye nya ne sa nti Gallamsey fight ne de ye nyina taban na chi say yebetu ase na ya ma minus na ya responsible minus na be obi so na no aduane nkobo no nti Gallamsey fight no say almost start weekend me will say you also MC we di akoten other MCs so this season so mu di akoten nti and then
ye nya man yourself because say me 90 ye nya de yesunsum etel mo chi se ne be ya aban ne betumi atu ase na wodi nhihye aba minus ne so betumi anya adwuma ye. Yeah, that's it. Na mamen fam through ho. NPP as a party akwatia by elections. Ade madwene mo entene mo ana se de ntia ama mo ne police. Ya achia ya se police no enhweda ne e call so e wo ablekuma by election wo mo entutu sa ne ma ne nyina ansa mo akọ akwatia. Anya sa de a mo ankasa mo de mo ne abekọ. Yeah, minua medase. Say oman mu ye nyina na ye fa adwen ye call ben krom say ye style of amanyosem no and I say amamu no ye de call can be mama can be e kwan so nti 1592 ya to aba besin se men pepe so yi na ye mi say won say adenti na ye koto aba kra na e wo say ye ko because minua zati yi e bi obaye ni propaganda obey mafia things but obey mafia things now so eno nkyere say miniminu an nkoko because ye nyina ye nuafo ene na bia ya azate na ekinam so bedu me 10 nti adenti na say ya dwen enye ba ko a ye kokko ntokwa nti ya dubra o say ye free san tokwa no because minua ye nyina ye bedi adanse say abato mu ntokwa kuno enye enrachi Ablikmanov ene baye na ye bu nkompon hwe Ablikmanov na ebu nkonta de esi wo ye nyina o se ka se enye because ya bato mu se bi an sesan bi no se ye ya o se ye because police na okobo ban no se bi onkura tu mfia akura onkura bi na se bi amafo bebre e ba ne so a obede no so watumi aboban no nti na e ka se IGP on system say be a by election ya at least I heated krano I hit na say obehia member supporter on fa member supporter because say ya hwe ya na ekwa akoye hwe mi tape bi a me ye national deputy organizer omobo no ina ye nitua but ono so enya akwa okasa o say enye nne enye ochina ebia da achina bamba na bamba power ono so be the chance ntimia ye koya na say by and who knows nkofo omu dis ansem semfoni ina no excuse my language omu ne nama yanchi obia nti adie na ya hontoso say oh ye kuikura no ye ko di animi ebe ya sumdwe nti anedu ba bia na minuanom justify so ayawa so west wagon entokwasi fine tokwasi but akomsha ase ache enye no konfa no chemre so eno so abato ntokwa gigi mankofo prepare ye general secretary dan general secretary dambotwi omo bono ye ko talency same ye ko akotia same ma ayendisi women's organizer kwa teka ko nu nkofum ye fi akotia ni akọ beyi o babia mo rafi kukuru ena nanado atiwa ena obaka say the famous atiwa ye kire mbibi kakra ena nanado eka so ye kwatiwa ye kire mbibi kakra ena omde ye nanado din say nanado epentokwa nti onya abanyu na no say no abato de ye kire wadwen adwenche eni say ye masa ntokwa eba because ye nyina ye kire ya adwen ena oye mra say vigilante groups in na no ya twam nti obi agu ne de na ye nyina ya twamu a na o say ye de ya adwen na ye ko ayi Ablikmanov na de si ye no eno na ha adwen minu say minu abe justify so ayi aya so west wagon ebi nso si ye nti de si wa